Yes, nongeye guha ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero inkuru iri gucicikana hirya no hino ni inkuru y'urupfu rw'uyu mwana w'umusore DJ Dizzo wari umaze igihe kitari gitoya arwaye rwose arembye, gusa uyu munsi nibwo twakiriye inkuru itari nziza ko yitabye Imana mu ijoro ryashize tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2024, nibwo twakiraga inkuru y'uko uyu musore wacu DJ Dizzo ashizemo umwuka. Wakibaza rero byagenze gute? Uyu musore yishwe n'iki? Yari arwaye iki? Cyane yuko yari amaze iminsi myinshi arwaye ari kwa muganga. Umuhungu mwamenye muri benshi rero mu gutunganya imiziki, Mutambuka Derrick uzwi mu myidagaduro nka DJ Dizzo. Uyu mwanya rero tukaba tujya kugaruka ku rupfu rwiwe rwatunguye abantu benshi, ariko gusa nubwo rwatunguye abantu benshi hari abo rutatunguye cyane yuko uyu musore yari yarabibwiye yuko azapfa kino gihe rwose atazakirenza, yari yarabihanuriwe. Usibye yuko mbere yuko anabihanurirwa hari abaganga bari baramubwiye ngo wowe ufite iyi minsi ntarengwa yo kubaho. Gusa iminsi abaganga bari bamuhaye bakurikije n'uburyo bari babona ameze, iyo minsi yari yarenze rwose. Abantu batangira kuvuga ngo nibyo yakoresheje, abaganga barababeshye, ntabwo uyu musore arembye cyane. Mu ijoro ryashize rero nibwo yitabaga Imana. Uyu musore rero reka tubanze turebe mbere yuko arwara cyangwa se mbere yuko apfa agezwa hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda byari bimeze gute. Reka manze ngusabe gukora subscribe kuri YouTube channel ni Mansa Musa TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Umuhanga mu kuvanga imiziki Mutambuka Derrick uzwi mu myidagaduro nka DJ Dizzo, ubwo mbere yuko arwara yari yatangaje ko akeneye amasengesho y'abantu be muri ibi bihe bigoye by'uburwayi yari arimo. Ni ubutumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze abuherekeje amafoto amugaragaza ari mu bitaramo rwose amerewe nabi yarananutse. Yagize ati ndashaka gufata umwanya ngashimira buri wese uri kunyitaho, ari kuza kunsura, abansengera ndetse n'abanyifuriza gukira vuba. Ni ukuri ikintu kimwe nakwisabira ni amasengesho yanyu gusa, nta kindi, kuko nta kintu cyaruta amasengesho. Mu bitekerezo byatanzwe abantu benshi basabaga Imana ko koroherwa uyu musore akoroherwa ndetse no gukira akongera agakurikirana akazi kiwe cyangwa se umwuga yakoraga w'umuziki. DJ Dizzo ni umwe mu bantu bagarutsweho cyane mu itangazamakuru biturutse ku nkuru y'ubuzima bwiwe. Uyu musore yarwariye mu Bwongereza bigera aho abaganga bamuha igihe cyo gupfa. Dizzo yatabaje inshuti ze bamukusanyiriza amafaranga abasha kugera mu Rwanda muri Mata 2024. Mu gihe cya COVID-19 nibwo Dizzo yatangiye kumva uburibwe kandi kunda. Mu Ukuboza 2021 yakorewe isuzumwa basanga yarafashwe na kanseri ku magufa ari hejuru y'ikibuno ateye mu buryo bumeze nka vare y'imodoka. Ni amagufa rwose, iyo uyarwaye ibyawe bisa nkaho biba birangiye. Icyo gihe yavugaga ko ku myaka ya 23 y'amavuko ubuzima bwe bumaze nkaho burangiye, aho avuga ko icyifuzo afite ari uko yapfira mu Rwanda. Icyo gihe yahawe na muganga icyemezo cyangwa se abantu yari yahawe na muganga igihe azitabira Imana. Icyo gihe kirenze abantu batangiye kuvuga amagambo menshi, gusa n'ubundi ntabwo bitinze DJ Dizzo yitabye Imana. Ngaho rero nk'uko nari nabateguriye urupfu rw'uyu musore rwatunguye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, niyo nkuru iri gucicikana. DJ Dizzo agomeze agire iruhuko ryiza rwose, kubera yuko ni umusore mu myaka yiwe nta muntu n'umwe yabaniye nabi, usibye yuko nyine urupfu